teruskan tadi nama 2, terus kaitan Rabu, terus Nahal, Astelas pada Minguna, Lozon, di Arena Kaburgo, Semalas Mahur Nasyam Manjolon, Ubay Nasyam kedua, mulai Sadarion, Sahman Nasyam, menjadi keluarga baru, orang tua baru, Asli Haduan, Menjurumah Tangga Nasyam, Marlobema, Ubay Nasyam, Yesus Kristus, si Panungkulan Menjurumah Tangga Nasyam, ulang mengandalkan pemikiran dan kata, ketika ay mapangalaman namin, kasi kami may rumah Tangga Nasyam, ulang dong perselisih pahaman, ay mahukira, ay mahatang sotik hata namin, kada pasaya, buwan laklak, buwan siguro ilong batuan ini, buwan anak, buwan Nasyam, haluan, kasi dong sa Nasyam sa ilong batuan ini, ay mapangalaman namin. Terima kasih mau. Tambak harapan namin sa kaduan masih pada tahun Nasyam, kini Nasyam ay mapangharapan namin bumalik at kuwanta kung batambak turong mga panagolan tumuloy ng galutuan. Terima kasih Pak. Isuan mati mahon ini dua kata sadami. Kalau maparahaw langsung sa pagin ini. Ini belum merumah tangga Nasyam. Pagkawag di Paderma. Lang palapit di hubini kanan. Lurus pa hubani pergodok kani. Ay maharapan namin. Jadi sama sosial
Pabahay. Nadia Kano. Bonus Kumara. Habis. Bonus Kumara. Iya, token na ulo si Kila. Iji ma'am. Iya, itu ma'am.